Wow. Ish. Mungkin ini perlok ni dia berit mo. Buat gini ki trying rum narapun bam ni dah. Kenapa ni dah? Dia ay tang kamero kani ke janjam ajun kurim gadin galok suka haban sa ini janjam di setiam kajam pengir hangani ke janjam sumpang gadin susingam kate ko kalong ka baitan nat ada udah kata. Halo perlok mentagas ni ngalai sa jan shawa da marmenen ngam ngalai sa jan mo badai sin sa jan teh insya dengan dia ban sa jan handrai ngam yolat ban sa jan menen namar ba ka he plak aslam slap ro he ba te long ko umru kala jungut no kan kala jungut no ko dengan bang se ban sa no mentagas ni hang ni perlok te kani ka wa ka bamad bang sa jan menta ka de ka ka wa krung bagi ong tabat ki khot di ka de ka so yong ka so yong te so yong ma ka best bha ka so yong der ka ba jan mo ka lanti ka ba le so miste sha po ayu te so yong bang ong na mar ba ka de tang ka ta he ka bangi ju sum ju sai bandi ero ka de ka ta he na mar ba ka ta ko long ngau kham khoj ka ba mi be na krem na kro im tu te perlok mantang adon hene per gibreu ngalapoi hai jika tung pernam jika badan meter melon biang tip dan meter belum ya pai biak so obe tu man la danam dan kisin bagi tung ding ni te don meter melon tat tip dan syara adon krwit ngata we le iu tang we tip danam dan meter melon haba tu kapor bangawan hang ne per bangi tung ding snong ne terep jekat te don meter melon. Oh, hang tu don meter melon. Tembau ni pat udang rit piman. Rit view tu dah, kayak longar view tu dah. Longra, kayak turu. Dalam don bakam he, tengah laban kayak dalam don bakam he, tengah ngam kuar ban kayak. Ni pej, sokya. Ni pej tero sokya. Tambah ngam kuar ban kayak ni. Sulos pingau ni sokya dengan si bambi hing tengah ngam kuar ban kayak. Dan te meter melon tengah melaban pen tenan on ni super tu wait ish but wow ish kajing bah baru nupat thau telap palat kajing bah baru nupat thau telap palat ni pun bah pathau dai ni ki baru de sesok bagi cur ki chap tambah pori bhojing ni te ki sesok pi gina gino chai ru pet ni pet klong wow klong iklong ne ki pathau ni aku tak minta melon pi tambau ni te pi perlok ni te angken ni pi perlok ni te berit mo buat gini ki trying rum ngarap bam ni te kena pi ni te tang oi de mele rata odang play itu bukan naru meter melon hi kawat demam don ra ni pet tu tu sisok tak sokya de pi pet ish sisok tak sokya blue te ni we pathau te isin ai ha play la puat pet ni we ru wow tagi ju pet hani ke meter melon aklami yen mane tambah pi lebih kat ba shu isu khet bam nem long ra phe chang ki blue ta tambah ni we tengah la khet perlok ngai thu pi barit ba ma we amar bo sok tengah lap pet ya kita ying mo ki badan ha ni snong jingi te unis khia jim phi we berit ngala khen nga ngam der mo ba ayu khit ayu der ba khit tu ab nong no ngale te ngala pan i be chapo social media be chajika balai ilu ki biru bara ta ni ai no chajika ban le sum ngayai menena te na snong na po lum jing tab na po bangkai brio dengan ni nam ta chajika le sum namba ma le sakhia khandiat sai na sakhia tok kerwit nak, ish. Dia mentah kum tu kelai yang amon menengah ada syarial kamera cakmat baik mentah nambah video sok ya bagi tu ne. Ingat saya kan ada YM tu dah. Kalau ngomong ayo ya sendiri pot ya milih atau dek pot dengai dia balang tu. Ada dek pot dengai dia balang tu. Masa bang kesok ya bang sampriman. Bat niru.
Hai karep jika ki jong hai jika jong itu mi sok kiai em tu tambah kerja tambah dan raga manusia dan raga manusia ban ong ban tume ki ban ayu ki ong ani ki mana bagai sok kian ong ta tanam ta lakut dan raga naga manusia ban rice ni ban dak sini ki ada yang bisa ada mene wat diket ong kajing ro biang baik tamam dia ki me kit muda ada ban kit manga lebih isu pun kam tu pat hau sok kiai em tu pikir barok melang kai tang wei se tang wei ban mat em tu yang pikir barok entar em long dah. Wow, dah kan niro kali ke bakam je inyam best. Peh nek hari ni ngala peh ni jika sajan ke klik jungaru kalau tekan bagas niru berben polan. Hai man. Ai nak minta hanek giat yang pergi ke proof ke to jimbang jadi umpai. Wow, super. This is super legend me if the latest video. Ani ke new adalah long new. Ani tu kom ta. Oh ni fresh tip dia tawan siap nak sana tu. Tu fresh nan tawan siap ni. Ni wan siap entah dalam long ki. Ada wih. Hai. Mentang ada nang ni lempuin mo ngalalau sepi. Macam pengat bah. Kesini ro galar ben mahati ansang alde ben kap hin sini belong ra kam ni te la asu isa kam ni dem long te kane kesula de ban side is the bread tem ta ben ep jai be ben side ma bobun phang ne oh la ai nya mam padan kurim dah hap sai hap ai sa hap sai hap ra hap rong ni ana chadang baik kap dang don hi jing me kam ni sa dengan ini cuma kita berjalan mah. Tega ayu. Tega ne kejen towel pada senggerah tu ngalabu lang. Kut pareng kan ni kut pareng lah selam bang lam saya kan ni. Aisyah kan dia ben bahayanya ni mo. Mbak itu malik bangsa belah selong mencuang kan dia kut pareng best kan ni. Dia kawang nak chatay kan. Tega ne kan dia patulun balik faido man lah kesini. Ka ala jabok bah kan ni tang bahab ur la tikna jabok hi ka tu chatay. Kabang ay pong bah kan ne ka perlu te bas tang ma dam baka dorpat kalong aduk lai spa tangka tega tu kawang nak stay kan kade patlun bang pong anda dep som bu tu sijaka tega ne ru kasepti bang pong anda dep som bu tega ne pan kaban side kan ban side ini ke back ru ni ke back ru hap side kawang no shot tuh, hang ne ngapen iti kar kom sa janji di senrang, kalong kom no sa janji di senrang. Ini kan, ka bahe ke janji di betang. Kani gede ke sabon. Kani ke janji tang malu malaru abiang. Kani ke janji am, di ai tang kamnero. Kani ke janji am. Hajun kurim gading galok asuk haben sa ini janji di setiam kajem tengit hari gajan ngatit bang ini namar bang jek tu sa janji ang ngatit nang ini aku arah ngatit apa ayo kani ai sabon lalong the board is the kurung is the sum for the bird is the spit for the sum like is the boy hat is the nice the best is the lightest one video kajing subang kajing singam kata ko kalong kapay tenat aduh kata rolok kata ko kalong go best kapay tak ha sum is strong one dapat shot one dia mentah ngaladep entong ya sepi ngaladep entong sepi mentah dia mentah ngadlum nak ya kita gijan giba ngaladep saj kita ada kan nomor bani gebek kerana saya kaji gijan hirup ji deh saji sepi patulun belum rah deh ngan sepengkut nangannya kajing keren juga deh tang detai perlu beli sibun ngarang lain nasi yang balik ni gajan bakya
Mungkin merom yo rah benrak ti, berarti posisi sepan tem long rapian tan okno plamo. Bye bye.